Kombak ke Spain, bat kat South ngi, break ulamen Yamal, ya record jong Lionel Messi. Ni pedang senga bah bat ai ko blai pi suggestion shakane ke video. Ka jing kerpat ya ki paralok ki bampan depan subscribe. Senga bah banyon yu tu subscribe button. Ya pi keberangan temai hakane ke channel. Shano kito ki babeng bat kenok ya ke Spain, haden bakalamat ya kanam ya kai. Haka jing elakai ka bandengkong jongka hakane ke World Cup mentau senam. Persya ya keri ke bedang rung nengkong sya ke World Cup mentau senam arajar arpe hendru kata keri ke bo warde handre haka cingela kai ke ba arjongka menen kemet persya ya keri Saudi Arabia ke Spain kala kombak bat kalwan pai da ke jing kleinbor bat kala pen pai kala da ke jubab hapok madan ikitu ki beben bat keno ya ka ki boong ba ke Spain kamler namar wat tang keri ke batal bor keri ke bedang rung nengkong lani first time syaka World Cup mentau usnam kamla ban penlem ya kalamat penban da kenam ya kai persya ya kene keri handrai ha kene ke jingan kai jong keri Spain pat persya ya keri kebalik bandrung hadu hanyo sen syaka FIFA World Cup kata kedai keri Saudi Arabia mentapat ke Spain kanala ban penlem suk ya ke Saudi Arabia hadu da saw lanot kol hakaba ya kene kisau teliki kol jong ke Spain layak bantab lengba ulamen Yamal hakemedit ke bacipau ya ke bol ke balapan bu dau oyar sabal ke badairu ke kol ke banengkonge jeng ulamen Yamal haka jim jeng haka jingel kai FIFA World Cup nang ta oyar sabal ulayo bantab ar taliki kol kata hakemedit ke ar peway ya ke bol ke balayarap ban penbu da ula porte bat hakemedit ke ar pewsaw ya ke bol ke balapan bu da udani almo kat ba ye ke kol ke basau ne ke benta ke Spain lakum bakla thephi da urang ya kai jong ka Saudi Arabia syek kol la jong kata utam bati hakimenit ke basau peu kandai bat kumta leng ba kene ke jingchop jong ke Spain persya ya ke Saudi Arabia menta ke don hakalenti sya ke rau ke balai peu ar da ke bayo rup saupoin na ke group H bat ke jingel kai ke bakhando jong ka haka group stage kanikon persya ya keri Uruguay haka arpe honyo trik jong menta ubanai haka por san chiteng haka por menstep bat mentapat habpai sya ulamen Yamal urang ya lakai ubadang kena jong ke Spain ubaleo bantep ya ke kol ke bandeng konge jong haka World Cup men kamet haka ne ke jing kon persya ya ke Saudi Arabia ulapan pra la ne break ya ke record ke balabat da Lionel Messi urang ya lakai ubakan sai haka partai ubadai negeri Argentina kum uta orang yelakai ubakena ubale bantep gol haka jing yelakai jong ka FIFA World Cup da ka ba Lionel Messi ule bantep yaga gol ka banen konge jong haka jing kon jong ka FIFA World Cup dai haus nam arajar handro haka jing kon jong kari jong ka Argentina persya ya kari Serbia haka ba haka tu kapor Lionel Messi udang don tangkat prasnam laispa sanpeu hanyo sngi kat ba ulamen Yamal pat uleo bantap ko nangkong haka jinga kon jong ka World Cup menen kemet persya ya keri Saudi Arabia hakarta ka ba udang don kat prasnam laispa sapho laisngi kata kamot ba Lionel Messi uhe kat sausngi ya ulamen Yamal hakapor ka ba uyo bantap ko nangkong haka jinga kon ya ka FIFA World Cup kata hausnam arajar ndreu bat menta ulamen Yamal udon haka thup jong ki chpengut kita kirang yelakai ki badang kena tam ki bayok bantap gol haka jinga lakai World Cup haka ba ulamen Yamal menta udon haka kerdan ke bapra kan ba Lionel Messi pat ulahyar syaka kerdan ke bakandai tine ke benta kita ki chpengut kirang yelakai football ki bayok bantap gol nengkonge haka jinga kon jong ka FIFA World Cup hakarta ke badang retam ladang don kam ngin sawan rapat hakawai ke video lani hakawai pat ke update kublai shibon ya piki bas ngap pat pe ya kane ke video ngin saya kendo bat ya syampat pat pi hakawai pat ke video kublai shibon